Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya malam-malam jam memukul jam berapa yo? Jam berapa? 12. Jam 12. Jam 12. Itu ada apa? Jam 12.41. Iya. Jam 12.41 bos. Jadi iki aku pengen eksplor malam. Jadi pengen delok Gua. apa? Suasana sekitar gua. Nah, tadi mlaku-mlaku yo ndelok rono. Nah, gitu. Oke ya. Mana nih aku? Nah, namanya piye to? Neng ngomong. Lah ning ndi? Lagi piye to? Dia aku nang ngono. Wedi kurang. Hah? Wedi kurang. Lah kowe nang ndi? Mereka dhewe. Ya wis pokoke kowe rono wedi kurang. Kak. Ora. Pelaku tok go center lho. Ngomong. Terus mosok mbok jegeget nang kene iki. Rasa meneng lah dia. Ora apa dhewe nggur teko andinge lho, Kak. Andinge. Aja sampai kono. Nanti. Teko ngareping Kak. Halah. Piye to pecah. Ya iki pokoke sana Izan. Izan. Dan Ora sok. Ayo berapa? sok. Iya. Ayo Kak, kita dulu. Ono iki. Ya ini to lho Kak. Wis sandalku. Sandalku iki ya. Betet pol ya. Santai. Ah, center Kak. Wis anu kameramen piye Dika? Gak wis nang. Wis wae. Arete gua. Jan. Ayo. Masa sembare Kak. Bismillah. Ini sebelah harap putune pengen apa sih? Di video ya? Iya. Di video. Nah, bismillah. Jam macam satu ya? Iya. Macam satu kan? Ah, foto. Lepas. Jangan saya tulisan di sini. Iya. Kali gak elok. Oh. Apa to? Apa? Apa to? Di sana tuh. Iya, senyokot. Sana. Apa ya? Dewi Carey. Di sana kan ini. Iya. Iya. Lawa dik. Lepas. Katal bos. Terima petang tuh. Iya tuh. Ketok tapi. Ya ketok. Ketok. Ini aja banter-banter yang ngomong. Ora banter ki Kak krungu. Yo. Aku anu malah lain. Ono ya. Ono baku. Iya. Nek baku apa nek omong to? Ngomong. Wah. Apa tuh Jan? Aku to. Ini wong ra celok-celok iki. Iki kita kayak ngene aja. Jan. Lu dibawet. Iki sing itu. Kan tingkat tok. Heeh, gagal. Ora tingkat. Teko kono ya? Iya.
naik. Jadi ini posisi jam menunjukkan pukul 1 bos. Iya. Jadi mau kembali Yuk gua. ntar ke gua itu. Iya. Ini ada dari gua. Enggak. Enggak. Sik. Mas bah. Pateng bos. Gitu. Cilik-cilik kae. Mana kan iku rata? Moh. Kok kene Mas? Kene. Heeh. Mau. Nah, Oh, lawat cilik ndek meng gak metu ya. juga metu tuh tinggal nanti. Ya toh. Heeh. Ketak ora ya? Ketak Ketak ya. itu tani. Yang gede. Kene lho kan, kene sik apa-apaan. Yang tenang. Heeh, jadi tenang aja nyata tuh. Loh, lagi melek lu dasi kalau ngekon. Ya iya. Lekai nak. Iya. Sungguh ya. Mau. Nya, kira. Ini. Ya. Ini. Aku dokter. Ya, mau kecap gua. Mau kecap gula kok malah. Aku kecap gua. Aku ni. Ya betul. Hah? Besar. Kalau ya ketok ra ya? Besar ke? Ketak. Bisa besar lho. Itu. Heeh. Wamo. Itu oke ya. Mah. Itu sudah lokan. Lawak. Kaget dulu. Ya, kayak Masa gak metu ya kalau cilik ya? ya metu kayak itu. Yang itu Kayak sama pada esok. Ini kan wadah itu. Ayo balik Jan. Balik. Ayo Jan. Balik. Wes. Balik. Salah ya? Mah. Kalau kayak Ono. coba iya. Mah. Pada zaman dulu. Aku yang mau nih kayak tak yang mau. Ini udah riyo ka. Ini apa ya? Nyot. Itu ya. Kamu kan kau. Boleh ya? Iya. Terus dia kau wetel. Awan, ya toh. Oke. Ini kunci jatuh.
Endi? Telepon. Lah HP-ne bek ndas dikatok. Ya? HP-ne bek ndas dikatok. Motor bener dikatok. Yo dikepeno. Anjing. Apa tuh jenenge? Mana apa tuh? Ya ben mana? Oke, bos ya, ini pokoknya ya. Iya. Pesan. Gatel ya. Bas, ndi bas. Wis yo. Alas tak. Alas era elok, Bos. Kat yo. Go. Oke. Alas tok. Gatel. Oh. Lah. Dilungkas teko ndi wi? Gak elok. Dur. Lu dilungkas teko ndi yo? Ayo balik tindak. Benar toh. Pemandangannya mending yo. Ya bisa toh. Ya belah. Gatel bos. Di bos. Sak wong. Kau gatel. Wis sing penting bismillah. Jadi omahe sapa wi? Omahe Reco kuwi. Aja kan diang lo. Hah? Diang lo syuting. Ki apa to? Ya berat. Ya berat. Amit kan nyuka. Amit. Ya. Masuk ke dalam markas. Ini ya. Iya. Piye? Ya bunyi ki bae kok ngono ya to. Apane? Jero gua. Iya. Krungu pipi kaget. Kretek kaget. Tekel kaget. Heeh. Aku mumbul. Ajar to. Oh, tiga kali kena ya to. Ana mumbul. Tak kira yo ula apa to. Mu kono mumbul dia baterai jumlah to. Gurimu. Ora kremu gimang mumbul tok. Lagi sapa sing? Tol. Kita aja pemanasan. Tidak ada usir dewe iki piye jenenge? Lah ini ki. Wong urip lho. Belum minecek, Bos. Milan gak kayak ambo piye wingi cah tambel. Gu bantal ngene iki. Wis pira ta yo wi? 13. Bahaya geli ya. Iya. Ya Bos, jadi ngono Bos ki absen konten malam untuk apa? Kuwi lho. Lokasi. Dulur-dulur. Kayak apa? Tiba Tempatnya dibayar Reco kaget. serem Bos. Takoni. Reco mumbul. Semono serem ya asik ya. Wah, ngono ya. Asik mergo apa? Iku peteng. Ya Bos, terima kasih untuk absen kuiki. Oke. Aja bosen-bosen delok Bos kontenku. Iya. Baik jalali di komen, like, di share Bos. Oke. Iya. Nah, kita sampai kene. Sekian dan terima kasih. Itu terus video-video berikutnya. Jadi tetap asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.